یہ مسلمان آسن سانن بستین مز تم یمو ن پتم رمضان پہ یت رمضانس تام آس ونیک تام قرآن مجید کھولمت واریاہ پتہ ونان گرن من چھن سکون پتہ انن پیر صبن پیر صب کیا کر درویش صب کیا کر ژے کر پڑھت قرآن مجید ژے ون آمت گرن مز پڑھو سورہ بقرہ گرن مز پڑھو کم از کم فجر پتہ سورہ آل عمرانک آخری رکو یمن شک چھو گرن من چھ معاملات ادھر ادھر تم پڑھو پریت فجر پتہ گرن من سورہ آل عمرانک آخری رکو یہ کرایہ دارن پہ متھایو دین وین کرایہ دارن پہ متھایو دین کی مرد تہ تھایو کرایہ دارن پہ کرایہ دار چھو انن مردن تہ فاتح پڑھن خاطر پان چھن نیچین تو کوڑن توفیق صرف چھو کرایہ دارن پہ تھومت سورے دین پان چھن کرن خاطر تیار صرف لوگ وہ پنن پان پیر پرستی اندر درویش پرستی اندر پان بنائیو معمول پریت نماز پت پڑھو الحمد شریف اکہ لٹ رٹو مے نش وز فاز طالب علمس نش پیشن نماز ٲسِن دگر نماز ٲسِن شام نماز ٲسِن خفتن نماز ٲسِن یہ چھو آزمود نسخہ الحمد شریف پڑھو اکہ لٹ آیت الکرسی پڑھو اکہ لٹ سورہ بقرک آخری آیت پڑھو اکہ لٹ سورہ حشرک آخری 3 آیت پڑھو اکہ لٹ علم نشرح لک پڑھو اکہ لٹ قل یا ایھا الکافرون پڑھو صبحن تو شامن اکہ لٹ قل هو اللہ احد فلق تو ناس پڑھو صبحن تو شامن 3 لٹ دہس پڑھو اکہ لٹ دم کرو پنس پانس وچھو تمام آفات و بلیاتو نش دیو نجات ذات پاک حضرت اللہ کرایہ دارن پہ متھایو یہ دین وین ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کانچن کانسن بوجھ تلن وول پان تلیو یہ دین ہیچن خاطر پنن پان کھڑا